Blay Fiboro. Na gospel kat kumu Lukas kala number kandai record live arpulai. But ula ong ekiboro. Jar bakwa ban long unong burjanga ude ban len yelade bat ban ba yelagade pna man kesngi bat ban bodjanga. But Piyu gini kisenti ba internet, but kijinge bangi shem haga jingin jungi kabuman kesengi kinsa kalalong kini ki senti. But ngidang don obenai November, but no comment nanta rajan boro ki parishuru kila ai goodbye ki sentiu plastik, sentiu cord, sentiu jain, but kila sang ban ai sentiu shisha, yaki ba ye jengi bela klan, but manta pet kawe ke singi maki kinsawan ra sentiu na banda jengi, kita ki sentiu kine tang lai sau singi, re kisentiu kibane junom kilom kinegi jinge bangi shem haga jingim jingi, but abangi pon kala kinegi jinge shak jingkar khu kinsa dom kita kisentiu kiba pon poingi shabene gane kadegi jingmut bau jisong jar bo kwa balong dong burjanga len yelade ba yelagade fna man kesngi Lukas ulong doktor te da ki aida wai ki tho license singi ne man license te dim fna ro wong nde license tayo man kesngi daily dim fna te ko himen ko para bayar gane kakten bau jisu hikayengi mutagasngi kade ban ai jinkman ba jinkar meningi inde ban pun susingi ula kula lupaingi ba hagajin jingi ngensem jinge re jinkar kurun sai paru bleberan bor brok pa paru kor paru mansim bokor en karkui